Long ke blow atanyo, long nunjuk kan menyoy dia. Tapi karena kamu no kejadian, kan lihat buat kawaknya tapi gila indri. Nyo yang pun kujuk korona. Semoga berkat ngan ratibnyo ala bizikrillahi tatmainul qulub. Ngan gara-gara ta ingat Allah pasti tenang hati dia. Burang kadup jai bantuan truk lang dunia nyo ke gedayo. Monya hati tanyo hanato ng Allah ngan bantuannya tutah de. Ya ke? Yang paling penting tanyo ronyo bergetem tulung li Allah. Kiban cara na tulung tanyo li Allah. Ilong hanawu aku kuning urung rondok lang tenayo. Sampai hati ni tema biar hanawu lo. Bahkan lebih wah orang lain lom jamun-jamun ti menyodat. Ya kan? Artinya nek-nek tanyo jamun bisa gemudep dengan pelepuk meriah menan-menan, tapi udep gelage dalam istana. Puas sebab ate gaknyan tenang sabe to dengan Allah. Masalah gantau wala kagantau pu yang kagadah urusan ro ga Allah. Allah mampu gebi, mampu ke pulang. Dan mampu ke gantau lain untuk ke periwang ba. Tapi lagi tanyo belage satu. Kiban belage satu. Belage janji tanyo dengan Allah, tajak lang dunianyo kan yak minta tenang, hana tenang lang dunianyo. Berangkaho tayak merantau punya lang dunia tetap dunia. Ada pegai kuadu ale di teh dengonyo. Ndak doang dan kapeh tai samping bui. Barokan bui samping dia. Ada buah Amerika hati menyodonya tetap dunia. Pulang ba Allah Ta'ala, Allah jet ne cok, jet ne pulang. Jet ne pulahe tanyo, jet ke pulau riwang. Maka, jalan keluar, ilang hana ko pegah le ba urung drone yo Sabah. Ti tengah na Sabah yo. Ya ke? Menyah na Sabah ka bungo tu. Tapi menyah na bedeh trek bungo kroi. Nyo kamari, bungong-bungong pungo karap du. Kata tahu tanyo. Ate tro orang lewat yang punya me bantuan ke gedanyo hana jadi hidang kali kecewa tu. Mandung bantuan dari Allah. Tak harap ibantu oleh manusia, manusianyo poji Allah. Long hana kutupat kampungnya, kenyo berkujak pun kena ke? Tapi kehendak Allah Ta'ala long butruk ku kena. Ada bersakit banlih long jeb ubat. Cuman Allah Ta'ala giyojak kena. Ada penangkapan kampai tajak. Hana jalan tapi ke cara betruk. Nyan menan kehendak Allah. Hana tahu kena sanggah. Bersering ni baca dengan aman jiwa ni. Tapi jeut nak tanyan. Nyolong purno ino ke rame-rame. Untuk nekeng kendirau ni. Monyo tekedi kalau nekeng ken barakah tamu ulang lop. Allahumma anta salam. Yang kanjian ni. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika yaudu salam fahaina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darasalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Nyan thabo nyan ko puat dak khatanyan hana urusan tayo ngondonya nya urusan ro Allah. Keselamatan dunia akhirat milik Allah. Yang kedua, ngak bek timbul tanda tanya bentri kata dengar bantuai ni me kena kai pulung gede. Jatah jangan kai cok ke siji. Yang kop bangai tanyo men lagi yang tak mikir. Ngat bek tak mikir lagi nyan bek salah pikiran tanyo dengan keadaan kehidupan tanyo pada takun. Para ulama dan Nabi Muhammad jamun ke putra natanyan ke sahabat, li sahabat ke putra baju-baju sampai petro bagdanyo kena takengkeun. Allahumma la mani'a lima a'taita. Je ke? Kami hanji mele-mele ni aku ulang lau. Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima manata wala radda lima qadaita wala yanfa'ul zal jaddi minkal jad. Hana panjang etnan tu. Yang baik ni ulang sampai tuput hai ku ulang lu. Nyona rekaman ndruk ni ulang geron. Allahumma la mani'a lima a'taita puardi. Ya Allah menyakan beri ledron hana sotam.
Wala mu'tiya lima manata. Dan hana thawa kena tham ya Allah menyadra Nabi. Ya ke? Menyagejuk li Allah. Lagi keurun Tuhan jamun. Menyejih anak buruk-buruk. Berangkaban tagu tua tetap iwo lampa ya. Yang keurun Tuhan. Menyejih anak gajah. Berangkaban tapapah iwo larimba. Menyejih lah kau katanya. Atas pelami kau bagi tanya itu kah? Menyenya lah kau tanya. Menyakan ada ayat 17 macam kemunyan hantruk syid. Ya. Wala mu'tiya lima manata. Menyakan tham ledrah na sojo ya Allah. Pulang ba Allah. Wala radda lima qadaita. Nyo kenyo yang kejadian bagdanya. Wala radda lima qadaita. Ya Allah, long akui. Hana yang mampu untuk tolak keputusan ron. Ubi raya bendungan ni pegot berokon. Nulop tawangnya itele ka pekeng. Tapi kehendak Allah hana getuang nelopnya. Ipegot kurung baru le iya. Nyan gekun tanyo hana mampu tak tolak keputusan Allah. Kiban yang galak-galak Allah lah. Om yang tak berah daya mal Allah Taala galak ke danyonyo, galak ke kamonyo musibah kan. Genep ampun dah tu. Allah Taala genep gantau gorden rumah baru danyo kajamun ka hawa ke gorden. Nyo orang pun gorden rumah-rumah ke pulang lain li Allah. Mampajan bebalung danyo Allah Taala. Artinya sama-sama tamu doa bal. Yang paling manfaat dalam hidupnya yang tu. Wala yang ful zaljat di mingkal jad. Hana yang paling baik dalam dunianya kecuali atas geberi li Allah. Allahumma barik lana fi rajaba sya'bana wa ballighna ramadana waghfir lana dhunubana. Allahumma barik lana fi rajaba wa balighna ramadana wa sahilna umurana. Allahumma barik lana fi rajaba wa ghfir lana dunubana wa ghfir lana dunubana. Menyana tanyang balung abia puasanya kamu kiban age jamun. Puas kiban bulan Ramadan hana puasa di bulan Sya'ban. Ya kan? Ramadan hit. Man kiban cara kamu puasa bia age jamun. Niat bawa teh malam, buka teh lu matau. Bentre menau kalau thalatan. Man pada taguan bu tahu, borokan natam nu puasa tho. Hana kana tilap dah hana tamaguan tiga go nyan jai kula nyoro nyote borokon tamurnau. Semoga kalinya getanyo be na di antara tanyo yang puasa hana tahu kemenan oleh nyan be na kejadian bak tanyo nyo tam dua rame-rame lah be na kejadian bak tanyo mak megang nyo thang le getanyo hana jadeh puasa. Ilung lung doa ke urung dro ne dalu saha. Menya bagah lungba. Urung dro ne nemu doa lung doa. Olehnya tamita hai iya tetrup. Yang anak miat nyokan. Baik tanya yang kangkon. Tamita anak ke rumah mendual hen. Yang penting bujujur dengan Allah nyo wate pujuk dro ba Allah. Nyo ba tahu tanah harap lo. Harapan kita nyo hanya bal ufawidu amri ilallah. Ya Allah urusan long aku pulang badron. Nyan wate ta pulang lagi nyan Allah Taala pasti pertama gecok getanyo ki bancara ge pegot ge tenang jiwa. Menya jiwa ka ge tenang hana rumah tetap aman. Nana urung pungo ya jala wujud. Nah, naik perah terpilak ke awak pungo. Mai tanya pakai pilak tak galam pungo. Nak perli rumah. Hana tamu doa tanya be pungo. Dan be dapu pungo ro tu. Tiba me pungo ro puasa tan semayang han. Nyo yang lia la thau ra nyo hai ta semayang li pi.
Hai pulan, hai pulin. Mono ke beri Allah Taala ke dia. Sadar si ati coba bantuan di truk dia semayang kat Roma. Nyo bena penyakitnya yang bau rundro ni. Monyo ku dengar menan-menan long ronyo ku jakan leh anak ku di Wangli. Monyo long dengar berita awak di teh tengok habia. Urang nyo ide sawang. Hana getem semayang nyendup kagak beri cobaan ni Allah. Loh anak ku di Wangli kena. Loh lek ama. Kaji menan. Tolong perle bom tabah liang baru ku bipeng. Nyo ne meratib ne baca istighfar paling kurang lihat semayang tertu ke. Selawu tertu. Adik, itanyo na bom tabah sek bu. Tak ter abi-abi. Hai nyo karena tadi kan sekrek-krek tepo mentai le. Ji. Bo tabah. Tolong juk. Adik. Hai nak pindah anak mi ile anak mi pe nak pelai bom tabah ji. Awak nyep kalau tabi peng meno. Dia tho. Ge. Nyo kan, hai no dengar le. Nyo ipak Madinah ku puo kan mi daya hana jadah kujuk urung ron. Manya hana ne meratib, hana ne selawat, hana istighfar, hana ku pidin uruk kiamat ku duntut. Jadi nyo menyabeh hendak yang lain. Betul. Pak biar kan 2 roti. Tho. Dia nak balik Ibdah ro. Balik? Urung balik. Nyo kan tak bagi mendung. Nyo tak titip bak gesi. Berayuk pribadi. Kalau buat deh pai Ibdah ro. Pat. Jok tikrek. Hai ya. Jok kena tikrek. Ibdah ro dari ya. Mbak pribadi Ibdah ro mengisi. Lagi baris leng ko sudah. Kah yo iman masih Ibdah ro. Padam drog. Ibdah. Tapi hana puai kan je. Berkai ke beri lah. Mewakili mak anak. Mewakili mak. Yang kajuk mak. Yang mewakili mak. Nyo ira ke? Siapa rumah dua ke? Makasih. Kali. Alhamdulillah, terima kasih. Get mi. Namun doa Bandung bu selamat deh bu. Bermudah rezeki baik dari wang keli. Enak ya? You wakili mak. Sedih. Long kan belakang mama air mau ajak mak. Irana? Mewakili mak. Ya. Wakili mama. Mewakili mak. Mami kan. Mewakili roh lang tu. Kau nanya kau heavy, Wakili mami. Jadi kan hon yang kalih yang saya nyo kuduri ni bendre abi along kolom nya ku foto ku tipe apa tebu tapeng lah yang kali Tiga saya. Dengar. Anaknya kan juga kan. Thi on tapo yang kan janda thi on Manya perle belum dua meninggal kau. Man kambe. Bek merupa-rupa hana pupua merempak mendung. Bocok. Hana payah mentamon-tamon. Bek mentamon-tamon. Manya mentamon hangku temle long kunawo.
Mandum long juk. Yang ubi-ubi dan nanti nyo tajuk ke urung ci. Yang kanan-kanan perumoh. Oh balik. Dah. Oh kalau. Ayam taman tebik le. Yang kali gede. Mandum untuk mai. Ai, hana payah najak kena ku jak long mentang kenan. Buka jalan le, buka jalan. Bejak kena. Buka jalan le, buka jalan. Monya merubut-rubut hana jadi le. Buka jalan le, buka jalan. Ayo buka jalan ni, buka jalan. Kali. Adik kali kejut mana kau? Idayo? Kalian kawin? Oh, mi kalian kawin hana. Maya perlepeng babia bagah mu kawin. Bo? Tak ada nya lonjuk ke urung tuhai le. Yang golom. Yang kalian mu keluarga, yang kalian mu keluarga. Bari. Dah. Ada jajak tahu udah. Oh. Yang kalian baik ni pengun ku. Ini kali kejut mana? Yang ceng. Oh. Tolong. Kabar dah kah? Kan yang mayak-mayak ana. Ha? Oh. Terkah benar kali haji. Terkah ceng kali. Oh nya boleh. Kali ada ni. Oh kali. Ani mayak ya ante. Ha? Ani musabah. Buah musabah kalau parik thalai bawahnya. Ira ni? Boleh. Salam aja. Ada berkatnya. Abiannya ni Quran. Kali. Tapi anak balik long abiang, anak balik long. Kan kali. Baca. Kalau biar. Alhamdulillah. Tengah berangkat. Kali. Kalau. Yang tegam long. Ira ni? Ha? Oh kalau nak jodoh. Baca. Oh bodro. Kali. Golom.